ya tuto makampa lalu pamanot pa to. Laki ini pagi itu mimanin solan di rumah ita situ naparolot tolan tau. Ya ko nenebang ki atis kakilala dengan nasalar rumah di pampana sama ati may pingkarangan. Data malong ko si pakilala. Ano manita iya. Yan tu ada kita nasa nariwa tu ada. Nanosong kiges. No no es oso enge no song. Bisa itu kah? Masuk juga. Dikasih uang. Dikasih uang. Iya. Dari pasien daunin lo, iyo lantang atau hutan. Jawab tumarang kena orang pisau pak. Sementara menunggu ini guys. Dia mau katong ala mangosok tama sama daunin lo. Yung shooting niya. Apa? Yung yung muso. Muso. Mana kultura tuh sudah selesai ke belum? Muso pindut. Di mana? Di mana? Sudah ke pang? Hah? Apa? Biar nih. Astaga, nakirap. Maham kita pemirsa bah, aduh. Markus Mota weterik palai to bonong kumayo. Mbak bonong Markus Mota yang mana? Bilang nih. Bang aku tahu kalau tidak mau kasih kita mau stoki yang mananya rumahmu. Info dong. Stoki yang mana rumahmu supaya ditahu. Yang ini ke rumahmu di sana, Markus Mota minta spill rumahmu. Yang ini kah atau yang mana? Nanti di rumah di sini. Maksudnya saya kalau mau ke mas spill, kirim ke yang minta kalau asal. Banyak asap guys. Atau yang ini kah? Rumah tak bosku. Bilang yang mana rumah tak? Sebab aku tahu. Kuspilkan ke. Di rumahnya Martin. Mana? Nanda tahu juga namanya Martin. Bilang yang dulu siapa? Aduh, bagaimana ini bosku ini nah. Kenapa ini guys belum dimulai? Apa yang terjadi? Hah? Oh, Mam Alfredes Adrela, iya bosku tidak tahu mana rumahnya. Ini kuspil-spilkan ke dulu halaman tuh supaya ada dilihat sambil menunggu. No. Satu dua. Tadi ikutol lele. Yaring kurung makara susite pasangan tengko ku lembaga ada. Tengko monitor ruangan de sa aburan de sa lapaham.
Yari kumaakala dalanna ada ado palentengku siya titirarabu kuna. Ya tiyo na pastaraw na matang kesangan na to. Yan naman kalipating kate maatamute dong ada. O tayo ko kumaulinan to. Jadi dato manimi salapan kumuyabang amin lulubang. Tadi na ko kama na kampo ko suminto sana dyan. Tayo ko pula min lulolo. Kita na tungkay natin nakulit. Kumaya kago lampa ako tulong nito ada. Susito. Sama ame ba ko noon ako. Sama ito totemo manaranasan ko totemo. Dadi na niyartikan saya ikuman na yabaran ni Iraw mendololobang. Saya bertindak atas nama adat. Sama aku itu lembaga balo pasani. Umpataru itu tepoko na lalu ba tama na kaya lagu tamuan. Sama la susimoto. Mali mo. Jadi tarik lako kamu mintu dewa talangi kulang ke tangana tondok pakapan lako mintu batara dawangku ilang te libu dayenan belanda posisi muya natapana tak te diona ada si turu itu ada mangkana kanantal lang anene tolorota main punna osok bulu ala atau lolo lentenan panikuan tonton mami di situ tuanan ni nenek miya toda di sosoi landa sela foto temo lata patengka ini jona sangka na rampe matampu sitiru tu aluk na tiwampangi ilan aluk pengkalos sorang digente aluk kasalanian jadi kabe ta rapak lembang apa dia pantang Yesu manta solana sama ta tutun koli rara apa dia pantang sama koranta antameng kamu ya lapo tutumang parara ta te daw buang tanglo bisa ganna digente buang tanglo sama buah bandang ta musambayang lante batun na ang lototemo o buang rampo kante kami toma arabutallah hangga toma akaponan nao mondona kami tetiumba di domai pira-pira pentutuan lipu sangga talua apa-kapan na kami buah katengko ilang main tetangana tondok rampokan soana sa kumpamanyoman kalegi sa pinawan ki meta ada paatunduan liong papasakke matiolo madatumni kumua hadino paagi po pa obuang aparaya di po paraya ilang tetumeng kanasara si tetena inde aluguna rampe matampu lagi panaka si turu sukar naluguni obuang anna pariwa lako indi anak kampona launi sumarampa lantang mana tontoko angki pada umporapa isolanasang masak ke daun tekuli na pada na tontoko mengabuang nenne mega malu lan sakan na pong kipong Yesu juru salama aki angki lambo meta ada patutuan mati olo madatumi uang de daw suruga amin. Yo, uresbang ala ko tuang pandita batu majelis sirene ni Jumat Maranatha Pak Parakan tu mangkam panganduang ki kumalino pa na papatotong ki pumatuan posaray nandekan ite sara malalan nada hindi nasasya mo kami ito anak kampo tumati madok ko kampo turang lante daya nite mulai ite ta pariling ni tumay ta palapas kita jaringan agak kandas, sabar. Baterainya mungkin om. Oh.
Oh nih. Yang 1-2. Iya, nakut lagi. Pasaka ako muka leni di pada malam ban ni mai itu orang kematun pamulanya ke tama siste paling itu ya tabe ini mana ni kata de usamuan ada dalam tondok gua pasaka muka leta suranasan tak bukan itu sangat amalusan nak itu mati tu. Lai pamulan dete laki pokada tu pangarotoki. Ya tong kikede ende la yamingina istamu pangkambi. Nakon di salah sasawa male ini. Koni la male nanti ketama dulu kule pasundum ada nama tamuterong. Nakon mali kami parampuang kan tu tipasan kikukua. Oyo mali. Nah, kami liko makada gayang manurunna tidak sosok neng kalatiku. Gayang manurunna tidak sosok neng kalatiku. Oh yang mau tu karena teman kami ku parampu. Paseng kami. Oh, paham jadi. Kakak orang Nabi sakit. Kau dia tong kusoro dan tulomai anak tiro na tomang kambi na kwa umba la mupatu kukwami lamane na rekke tomata mutedo na kwami parampuan ora pa kadangku kukwa apa mora na kwami limbo mangkamana bunturede gayang gayang mangkamal anane taru manurunna bija siosso betul pi limbo manurunna bunturede gayang mangkamana ne taru bija siosso neng kalatiku pada betul. Oi. Ya semangat. Ya tuku kiri di rumah Ida, Istanbul tu jom orang ke Kampar. Dah kau orang batu pemerintah rumah ini. Orang tanda dengan tomata mutero. Kalau yang dah situ orang pun bahkan di pasang kita kadang-kadang usaha ada po tidak dulu lah po tanpa apa nanti itu mama bro buat apa? Lapan orang manurun dalipu dia sesuatu yang cara itu. Lola manurun dalipu dia sesuatu yang cara itu. Pada betul. Saya ako matay pa ng karungan. Jatong ku kaya lo Tirolina, sintama mo teman kami di Eropato. Kapag magmula, ba mapandiyan kanya taro, dan ito kaya batang tirongan. Kasi sangat alisan na tulad ng pakinalo lang ang lumabit at kumampana. Nakuha lagi sana, kandaure maulin na kunturede.
Bunga kadang kukupa kade la kita solanatang bari la ko mai seja. Nako kada tumatwan ni kami boko. Nako para pompa kadang ku niya para pokada. Nako ni dodo mangkamana ni paru. Bila sosok neng kalatiku tibun turede urre cuma kadang kamajan. Kali laku kamu hidup rumah tongku nanti tangan tondok hingga itu pasang aku mengelah aku tandun menurun nabi seseorang rara minta makna minta hatiku pak darukan termasaki kemudian naupa bila tiba tengah rambut tidak itu sama pak darukanan jadi naupa anak bila nuk marempah anak masaki sudah pak darukan betul pak Tanung maruna bila seseorang minta makna mengkala hatiku pada lukan toro masake parang to. Pare la foto kusona kamu. Bu na o me mare konina. Na konina ya simbolo neola. Kurupo ini jadi kamu rekunye daya taruh na mo sumpusu tukana kupa apa la kupukana na kwa parampon ta karangku na kunya apa la kupukana na kwa sarong mangkamana taruh buluan na ira sioso taruh buluan na ira sioso toreng kalatiku kurus sama. Dan bersama tu megigi na ya tu nakukaya ya tu kumai kami tu na bola ina na kutani na tumangkami na kuwa ambi maya malaki ke sau koni dena na kadarang ku dena ni taru lagi pasiringo lako ina marilena na kami na pa mana ko temo koni ya betul malalana cuma tamtero na komi paya kepala kesito para pompa kadangku pokoknya apa tulok pukara na komi para pona semua gaya mangkamana tidak sioso tomen kalatiku betul pa ko gaya mangkamana tidak sioso tomen kalatiku ya siya ko pukarte gaya mangkamana kan tayo na bete ito kumula si kere tau mangkama maloko jadi yang betul kuparang pona tulang aku penalana terus mana parang to Wising satu putih nanti bosku ada banyak ya tapi putih lu dia perlu nanti bisa lihat deh. Kore semang anak ko ser orang pamagro lang te pondok to maroto ya tong kumari de do mai papagay ko ina nako itu pamangkami ani mare kita kupari namana de lang de taru karana de nakadaran turo ra pasudun ada nama tabute do trago nako ni para pamagro pa kalanku tur sana kan malu sana mapukina wala ko te adagaran ni ako ni makara para po para pai te kada ya te ya tu kala ako kada na ko joro mangkamana bunturede bayu sangkaramana ne taru nengka tingkum betul Pak. Gak kada teman kami dari Boko, kada para tereno.
para kuana kadang pe pasambang borilo. Ya tu kantin na terkarang do. Nah, gua gaya na jadi oso tanu na ren kalati. Nah, itu apa? Gaya na jadi oso tanu na ren kalati. Jaringan bos, bukan masalah mau dia. Ya telak pokara kanan na tolo may boko nakwa para ko pakan karangi ya to kalau si koran no ini ya si to men kalati punya alam to. Malaysia por kabiran itu. Foto ambil. Ini kan bagaimana kak? Sebelah nomor berapa? Diskusi dulu bosku, mana yang mau diambil. Nakka makin dia saja saya mau duduk sini. Tadi terus tahu liriknya gitu. Indah. Anu saja bro, ya penting tahu anunya kata-katanya. Dia nggak tahu apa artinya. Sama di bisnisnya. Dia nggak tahu cara ucapnya kolondator. Dia tuh kupukaran ini anak kote. Wah, tanam menurun lagi deh seseorang amang tamaan negara itu pak akaralupan ke rumah sakit. Ini tuh kutu dorong komen Info dulu guys, bagaimana jaringan dulu? Satu orang info dulu jaringan. Info dulu satu orang jaringan, info dulu. Cepat-cepat ke info kak.
Bagaimana jaringan aman kah? Ayo guys, info kah dulu bagaimana jaringan aman kah? Wah, deh. Wih. Wih. Mantap guys. Weh, bohong nih bos. Weh, mantap. Woi. Woi. Ayo guys, tembuskan dulu ribuan penonton ini. Tembuskan dulu ribuan penonton dulu. Inilah yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Hei. Keras. Sudah bagus jaringan. Oke, bos, gue lima tandung. Hei, bahaya ini tanduk merah pemirsa, bahaya ini. Weh, dede, tuh tadi siapa mau melusui, dede, keras. Ada podober guys, bersama tirungnya, weh. Wede. Takut tuh anak saudara anak pohon bermuka. Lamela pohon mau muka. Abi. Ini kita parang terus. Iyo, malas dulu nanti guys ya. Tunggu spill kah dulu di mana kah ini? Saya spillkan ke di mana kak? Aduh, full ladu ini guys, full matahari super sekali ini sampai mau membakar muka aku ini guys ya. Ada matahari. Kamu gitu dipanggang teh. Halo guys. Malas sudah panas matahari. Tapi. Oke, 1 2. Sekali 2. Nice. Oke. Om, udah foto Om? Oh sudah Om? Oh iya. Oke, mantap ya. Mantap guys. Oke, baik. Wih, keras. Mantap Om. Tasir kalau mangeket pa kami mo. Daw na keke kina. Mantap guys. Udah dulu matahari bah. Pakai topi host. Ya topiku bah. Dar topiku. Iya ada kapayung dulu ini Mama Limsa. Mama Limsa. Oh Mama Limsa. Ambilkan kapayung dulu Mama Limsa. Panas sekali mau kasihnya. Kasihanil host ini. Host ini masih muda dan masih ganteng. Belum beristri kasihan. Nanti pulang sakit apa yang terjadi itu. Podong. Kita zoom dulu satu-satu. Oh.
betal bae. Tenang-tenang sedikit lagi kita tidak minum tapi kita yang minum. Hei. Ya. Oke, 1 2. Belum 1 2. Voting foto sama. Oke, baik. Sekali. Enggak apa-apa, pegang sedikit saya tentunya. Pegang saja, enggak apa-apa. Takut. Anda pegang saja, lebih bagus kalau pegang. Sedikit saja. Ya. Nah, mantap. Di sini, Nak. Di sini. Lihat om. Lihat kemari, Nak. Terus. Oke. Wah, sama kita roti drone teh. Bahkan di video Om. Marasa Om. Silakan. Iya, Bang. Ayo, kemari. Ya, Om. Lihat. Oke, 1 2. 2. Nice. Oke, baik. Nah, terbaik nih. Boleh, Pak. Halo, tes 1 2. Oke, baik. Waduh. Malas sulu mau dika tanta bempa dika to pi tanta benar kadika payung tanta. Bos. Nggak tahu. Coba yang ini. Ini. Oh, bukan yang ini, ada dia yang mabat. Oh, dari daratan karena batas sekali. 1 2 3 2 1. Tadi lepataru tilalan nada. Mangka mutu Pak Aroto usabi tesal tamal sana di tomate. Upu di parini temai. Ya kumue te Pak. Jalan nasa na disimpulkan. Oke. Ikuti ikan na pare. Dako pilang pasa ako na kitambang nito minawa. Ta kanasay solanasa ni sa apa aku tu kumewang tanyekan to. Lambat lako ni pating katesara. Tadi siapa akan tutup makam pada kamu? Dia mau sarau-sarona. Dia mau kumikir itu. Kalau tas sudah berubah ya teman. Namanya di bola, namanya todi, namanya pudu. Ia tu masuk sampai di mana? Yo. Kandaure, lagono komite tutumba kandaure solapai. Sibawa tu maaf bukan, bukan bukan. Iya, malas sunat. Ini yang kita coba kan tahu soal kain ini deh. Nanti kita itu. Bersama kayak itu. Ya tu tu kita itu apa ini deh. Parakai. Ada deh. Pan itu kain turun. Aku. Yuk.
pa. Tudon napat. Yan pertama tamuan na ako. Tanong ng kahilinti. Naman naman ka to. Yo. Hindi ko mitang mo. Hindi ko katong bapae mo siya. Ituro ko mitang tulong matulog tinong eh. Hindi ko mitang. Kaya yung kayo. Turang pa oleh mo pwede tumuan itu tumuan itu tumuan ayo pasok situ tumo ko kayo kay tumuan ya saya posisi ko ya lempay yung kaso mo pinel ya tu pero mo dami paskal tibang nila ya pamalo ng tulong ni tu mo yo dami magkita yo dito na sa pero nani dito pamalo sa tu Ada anak betul nana. Tumbe to ni Haji. Ada anak betul. Pak Putero. Jujur kata bosku. Jadi kumpulkan. Oke baik. ya tetap jaga jarak itu masih kan lagi Woi, papiong guys. Oke bosku. Meranduk manite Indian bosku baru pesan ya. Masih ya bosku. Mangka kita bahasa mangkate orang nama persilaga. Ini bukan untuk tolong saja. Ini mana? Wah, mantap pemirsa. Mantap. Weh, Ini bono berro kita. Oh. Weh. Weh. Tetemelo. Halo. Oke. Halo. Yo, baik pemirsa. Oke, baik. Panas matahari tapi semangat. Tabe. Oke. Pemelo ikan dekat kepada aku. Oke. Para kolmila na pemelo ikan rupa mino. Halo. Halo. Cara pemirsa. Halo. Panas matahari, guys. Halo, Kak. Annyeonghaseyo. Panas. Boleh sa panas pemirsa. Halo. Panas sedikit. Iya, tetap semangat bosku. Oke, semangat, Oke, semangat, baik. semangat ini. Kita lanjut ke sana pemirsa. Bye. Malas suki. Malas suki guys. Malas suki guys. Kita Kamu ya apa yang kiri malas suki tamu. Beginilah ini di Toraja guys. begini itu aja pemirsa. Malas sungai mau talo pemirsa. Sari ngambangnya tuh Oh, sola kan nomin deh pemirsa. Oke. Panas sudah matahari guys. Sola malas su. Bersama ibu juga sini panas sekali pemirsa. Panas. Kita kejar dulu bosku guys. Halo pemirsa. Halo. Di gereja Bang nikah saya, Pak. Di sini. Woi, selamat siang. Mantap.
Oke guys. Lanjut lagi pemirsa, Bah. Goyang-goyang tuh pemirsa karena maling kaki. Kau peti todo. Bela-bela tanta. Tuh. Tahan bila 100 lah be, 90 taruh eh. Sabar kamu. Yan, maaf saja dong yang kayak mana tawa-tawaan begitu. Lama apa yang rekomina Tom? Dami malas tuh. Lama apa yang rekomina kinan tuh? Kita merokok tuh banyak Mereka coba-coba itu lah. Dan ini ada yang kan TP, biasanya ngomong sana kende TP pemirsa. Sehingga kende itu sih. Oh. Rokokan nih luar negeri pemirsa. Mantap. Oke, bye. Micis. You know Micis? Yes. Give me your Micis, sir, please. Your Micis. Thank you. Ya, gue minus bahasa Inggris gue. Saya mau begini. Yes, I know. Because I'm from England. You understand? Yes. Apa ya? Apa? Yuli buntu Soloara. Salam alaikum bosku tuh. Oh, yo ini bos mi. Oh, mi kenal kah itu? Yuli buntu Soloara. Oh, yo ini. Nah, kok bosku tuh yo. Bos Tambunan bab itu bawa tole Malaysia. Iya betul. Ini orangnya. Kasih dulu pemirsa, tembuskan dulu ribuan ini ya. Dari tadi ini ratusan, turun lagi puluhan. Kasih ribuan dulu. Supaya lihat orang ini bos ganteng tay. Oh, solong orang di Malaysia toh. Oh. Bersama Kirbo bersama Pawang yang pemirsa ya. Wih. Harus ini nato mama anu kami. Ma payung. Lo malas cukup dong. Iya Leo. Gondrong play tu anu itu ah. Gondrong. Iya gondrong.
Gondrong waktu pawang nanti tunumi po limsa. Dinu ko gondrong tae. Ay, an bango kita ko bota bango ke. Bisa gondrong bisa bota guys. Iyo. Oh, ini bota aja guys ya. Ada gondrong dan bota. Tidak selamanya le. Lu dia apa Lulun orang Tambunan. Siapa orang kita om? Yang Tambunan. Oh. Martin sampai mangale mantap bos Tambunan. Iya mantap. Ini kan nanu tegas ya. Ini itu nama pesat terong. Arena Balpas. Arena Balpas bersama bosku yang terganteng 2 orang. Ini juga 1. Ganteng ini tapi iya ganteng ini tapi lebih ganteng lagi ini. Bagaimana itu? Rambut putih itu dari Paris. Oh dari Paris. Oh. Hello sir. You from Paris? Yes. Yes. Oh. Itu kosan yes. Banyak tinggal di Sulawesi. Yes, grandfather from Paris. Paris. Halo Mister, ada pesta di Popo Pulau kacung-kacung cuma boning encing goro. Pandem tulangan. Yo, pandem tulangan. Bueno, tú que en tu portón, también lo son yo. Oh, de. Malah soal lo guys, be. Dai pokare mah pamantana. Rasul. Mana matamu tidak kita malah garu kada. Udah pada tipeng gimar do pemir. Kenapa ini fotografer? Nggak semangat mau ke fotografer? Anjay. Lako kita mintu torong potong penanggato ratu narinsin ni takapan na ko jumpa tamataran pekalua ilang tetandung kalona parasang salama asi tamu mali paraya si tuntun tua masak ke si bayo lindo dia mo teran pekalua apa kapan na dia mo tetandung kalona Bako hadengi mani temetong iku hidup may pila-pila pentutuan nalipu sanda kalua. Meku tanatin tiko mani lapatan bang to batang kumyosi kemelako lakuang kumani lapabatang adi kaleku. Te bendana dia ngoterante kalua atunan nama dia ngotetandung kalumaran na ilang tema Allah to temo. Semua di dalam gulawan niraku kada balok di teteh dikira aku kapurampangan si tanda kisara 2 Mei toma raputan lang ang katoma akapunan au pakapanna na dalam gulawan nira kada balok tudan namari ilang tutang manatondok na teteh malawangan dinaku kisara matuntaman na itu si kami karane ilang tiyo pumangkan ditarik paparukan tungkasan na kung ilang galo to temo
kami telah pasang rumah guru kebangkuran bau-bau lampu pada nenek lampainan bisara todolo di potodolo si ketena jon inde patran sangkana injo tabonjo silu tuumpo silu. Jadi kusana malaya salah kita solana sangato galana aku tetim para aku lulamai padang di sesiang tolean padang natarana ka sianene suara digente itu patutu mambia pate tangan sulu-sulu marurongan rampuna indi te padang pararukan alili ibalo pasange pagapan na tondo kanale pengopintana nene di ponene tumbu gulawan tolo mina to pula di pelendu rampuna aku pasang alu kuna sarapindan tutun rahaku usia tinggi bisara matontongan mengkaronto ilang aluku pengkalosonan tutungkon ni rapa lembang apa dia esuman makarain tutung koli rara apa dia mapantang kau operam belana hilang nampai ni tongkan kada dau tepan bu pael paul lalang nampai aku terlapa sambungan kudu kojo mai tedan namara ilang tetangga tembok padau ka aku tora paini to bisara lain kada kana nene lau solundum bisara na todolo di potodolo ilang tema allo to temo dia motarante kalua dia motandung kalona apa lalu puang makana lami katawe alam patosi kami alu melaulangi tuhintin sisa ladan bisara matontoman lusun di hatara mengkaronto ilan Yesus Kristus tungkasanana lalang nati tangan na tondo kapakapan alatim balik lumay pira-pira pintu tuan malipu sanda kalua tali kuporan petimbang lawan arapu esun makaraina hanggan nasangandangku digante sana tulalingku geden lima adioren iya duka to si kambi ikarin na nenek to si saladan bisara todolo di potodolo tohum palolo minna kadan na nenek to empat ganteng bisara todolo di potodolo dawa tolo pengundulan tarik iti kurandan na kana matari Allah patapanna tadi aku parang petimbang lawan roko isuman makaraina anggal baran angkalando iyalan apa manana ilang telepon tondo pakapan ilang tenalili ibang pasane iya motondo pagangka natarik sianene ipong dua tongku haluang nina atot tukura di belendu di gente emi tondo ko apa tepo na padang lagi mana di pira-pira pintu terlipu sanda kalua apa-apa na tiba kateng ko lamay tetangga na tondo ko tak ko pasalar nindingi ko balik ko pokok na manang na banung pagapan na kukuha daw may tepan ito bisara tadi kukuha daw may timbabulawan na roko isman makaraina tema ito ang kalipilay lang sa malimpun iya to na di tono ikuha matasak ano yun ako iya to na daw tang kinalang ba unisong iya to na daw puro batak na dai sumalang tangabin ba daw tang kinalang ba riban ko pili itama pingu daw lolo na anak sisarayan na tau duda penjamanan na tau kamban lalang nate kaparentan nalili bang lepasangi lah dia nak kaparentan tutimba jo pira-pira bak bana pentuan lipu sanda kasalle tai kami kupasalan na rinding itaring kami ku palekona bisara todolo di todolo kapan aku kuat tawe ku porong apa timbang lawan arok ka esuman makaraini kamu angga toran potongkon kakapan na tototon ngarintin tawe lang ko sa kamara asiton dadarinku siman rok ka esuman makaraini na digante iya toda tang mapaisan iya mawait di itong kasangan na
Kakapana tabi laku kamu pia-pia. Jalan na tang asing rai atau dalam tanan ni talinga tang lain rai atau dalam mulai di pa pirangin mu ilang te batun lallo. Indo rai atau patiran sangkana injo ata pinjo. Si turu iya toda aluk laki rambangi di paswalanan iya toda ada neni. Tutentang iya toda diang na batu silambi nen iya toda doten karangan siratuan dawa kalo pengampulan tentang amidi situlan tulanan di nen ini iya toda ditimba tuana analangan iya toda tang lapa adiapinna endek iya toda tang laroto perruayakna. Ilante Allah tote bohua minda raya toda inde lari pasukunan la inde sangkana minda raya toda inde lari patiran sangkana situru alu penarang kue matampu hila mo toda injo ota ponjo oto loang hina iya mo to mendadianta pratu kurang di pelendu. Dalam na inang lapi lambi pa iya toda ambe to kumundong na pineta pa injo ato mendadian na ang kukuha ito na makada daana tiram bantuan mi daana li pangapahayam mi kamu nene ekipo nene kamu todolo kipo todolo inde to di patiran sangkana dia mau telarang ke keluar apa pernah dia mau tetandung kalau nar. Kurang dia mau ia toda ini apa dia tak mempunyai di gente to putih. Siswa injo to mendadiana di gente lagi pasang. Si lambanan ia toda kapalangan ia toda komong bebas sesitu ke arapu. Langan iya toda umpa pada tanga endek iya toda umpa sama tunti matengina. Randu iya toda ditambuk. Mukun iya toda di paribateng. Angan jolona iya toda daunai tongkonan buntu rede. Ditembak iya toda daunai tongkonan sumin. Dilelenan ia toda situ sangkana nenek daunai tongkonan mereka tua dilelenan ia toda situ bisaran na todolo di potodolo lo daunai tongkonan porlo otondok dilelenan ia toda lo daunai tongkonan ne andi situ sibaran lalu duluan ia dodol daunai tongkonan negara situ sangkaan dodol ibu dodol duluan sangka ia telah daunai tongkonan negara ditende ia telah situ usibaran lalu ludonai tongkonan negara hinalambi ia telah paatahunan na nadete imi ito na lampa bulan na. Dali niya ito na baiti itibusan niya ito na tamapaisan. Dali niya ito na anakabay ni itibusan niya ito na lai. Tonto niya ito na nadende na ambe ito pumambong na radan iya toda nalelena injo ato mendadiana nalelena kemelambi situ kendegen Allah na tende eke makarun situ usulon Allah menggaronto ilang sukaran alukuna tuang allu sang tua panang randu iya toda kasele dadina inde lai
langami atau dalam hukum karena inde anak kabaine mekutana sangkaomi atau dalam beto pengomongan mekutin yang kalah ini atau dalam injo atau mendadiana ilang petangana tondok kumo apa ngorasana lata pusanga apa ngoraganti lata uganti na kuwa mitoda tujan nabarak ilang petangana tondok upakapanna tomanda iya toda silu upi do tibulawan daw tilipu mangka ditarik lata samay pa lay kasal iya toda na iri anin lobo iya toda nasim badarindin kasal iya toda na riwa aluk lobo nasan desa raka lang nami iya toda mengkauku ukku kung kilaway nene ito dolona di sana datu laukku mekutana sangkawi atoda indambe toko momona bekutin tiang kalami atoda inde injo oto mendadianna lapo to dian nabara ilang tetang manatondo ko pakapanna to si kambi ikada nene to si saladan bisara to dolo di poto dolo nakuha kasalale salale mulai lobo umu iya toda tang pesa apa morasana silena inde lai tumba mina gantinna inde baiti maka ni ambe to kumombong nama apa iya toda injo to mendadiana sisula to dia namara ilang tetang ngana tondo ko daw tili pulang ditarik di sana baru cocok langan iya toda kasale dadina bobo kumbong garagana nataranat alu penelo langit nasaran iya toda sangka aloson di watara tumbuh iya toda tama alu kupeng kalosoran untarima mi pak di orang masalo di sangomi Maria barugu langan iya toda kasale dadina ende kemiya toda lobo otombong karagana natarana alu kupeng kalosoran menggaronto ilan kuang atan lusang kuang bandang baru kuang atan tonga di pentungan di sukar malu kenara dan di pelalubun disangka apa salinanna malemiya toda tatangan apa ilang tangan atau ketemuan ilang palisuan atau kampan tonalang nang momen anak darah ende ke momen ini malay kami atau tama lisuan atau kampan pakapan ilang tangan atau kuda inde kaya ngajaruna pada di paabarukan sarapanga di mata pindana bayanan padanga di wallo pasangi di sana to buddha randu kumiya toda si turlindo ilang tangan napasa radan mi iya toda si tampa atau mata ilang tengana tau kamban apa ko makala iya toda inde Maria baru kumua mokana aku lamu timba malasu ilang tetangana pasa me kailing aku lamu siya ko makula ilang te pangalisuana tau kamban lamu tungkupi makayaranna tongkorna nene kupo nene lamu kalapati loloko belanna banwana todolo kupo todolo kelalang kolam aram panang kapa akilende kalau kumumbong bas sesiku ka arapu belanna kena sisi iya toda ina matoy kadiwa iya toda kada balok toda saladan iya toda bisa bukan nameng karonto ilang sukaran alukna kurang atal lusang kurbanna malayu patetika alantika inde anak kamane umpatirimba kepesoyanna inde kaya ngajaru malayu atora sikuan sangat yang kanan sikuan sang keeran malayu tur rampanang kapa umpol lambanan basse situ ka arapu
Rampuni atau daun tumpu eran buana tongkanana Maria berubuk tutuni atau daun kalapa tangki pilawana inde lukon loyana langan dia atau daun tongkanana ini undi sumi dia mak belaran nampak dia mak tentu tangsa asuka punna kami kah bisarah li sabumanna semua lalu Surabaya toda parando di kapung lalu bayanan ni toda itu kodiang dilo tanda manasana kumua siram kanan ki kapa si tanda manasana kumua kumombongmu basen si duka rabu tantangani toda me kaluk inde to buka nenek mira to dah mereka sangka inde lai Maria baru usur mia to dah rampanan kapana umbayanan mia to dah sangka abas sesitu ke arapu tama kumbungan sallo kun terima pasak kena puang nah pasak mia to dah puang atalu sama puang kanang nasaladan madarindingi iya to dah tidak pulang talu bisa akan hari ini pasak kena pulang talu sama puang ngadi obat ngadi kalena ini sebetulnya kami iya to apa kana teman perata dia tendang to batangan Oke baik anjay. Wih. ada pohon iya to dah umpa pada tengah ini kia to dah umpa sangat tanti Oke. Liao Hanson. Mama Iyo, iya lama betul. toda ilang tangano lilin ni Antay payung. Payung, tayo bawa ini nyala. kasi ko na Lah, kung kasi nyong kung saan tama pong gaya ano. bilang na si turo pasak na puwa marapak-rapak na tetulang pararata Sangar pera. rando kami iya toda maatakin Mura na rin palam to. Atau main aja. Ah, pindah ke bos. Joke papyong. nalang bilang pagbuan na si Sola pa ataunan na inde ambe ito hudda si Sola injo o Maria marubuk Tunda Jammi Piamone di sana Yunus mantap batu situ Dibagi kata kau tuh. tantang kami atau dah kasal lena indi alin Ini kata waki. toda rindengi si turu pasakena pulang atallo sanga buaya kanam langan nomi iya Kota kita toda kami. umpa pada tangga endek iya toda umpa saatin tipenawa Kan di itu si aja. turu pasakena pulang atallo sanga buaya Ini aja. dan kami iya toda maataki Ini aji. Merenungkan deh. batu bayang malam ini iya toda pak tahunan na dete ini lampa bulan na jadi di sana Ya, kenapa bosku haram? Haram makan daging babi baji deh. Kayak itu. dan inang tentang itu dah dia nama silambi ini iya toda dia teng karangan siratuan Tatalo mo ka na. timai lotong mulu Taruh pala sila kubangkan natin. inang tentang iya pasakin na po alimpan kaburo na to tumang Iyo. pararata Emilan to terkenal langsung tuh. Kutiri pidol penonton tempat kira ya. Cek dulu. Oh, 80 orang yang nonton. 80 orang. Biasanya ribuan tapi bisa dah kotek gimana sila gitu. Di Facebook ada 40 orang. YouTube. Oh, malim sa. Mbotong ko tami. Mbotong ko tami tadi. Parang sementara di jalan. Namo kita. Katanya dari 5 kali tadi na to. Tadi pagi. Mau kami mana kita itu aku oleh. Mau kami harus din tuh. Asal lantai tek mereka harus din. Setidaknya, anu lah.
Roti saja atau apa? Roti. Romas. Nah kamu apa itu? Apa itu yang kamu? Iya musang kamang kana tanang kalang di pone. Todolo di pota hubungan. Tidak. Itu iya toda. Alko na pengkalusoi. Inde injo solo ambe. Man. Siapa namanya? Ma Alwin. Siapa Ma Alwin? Ma Alwin ini. Oh iya. Salamnya Kurniawi Bagapong sama Mam Alfadeus dan Adriela juga. Yang dari Malaysia toh? Iya. Salam jambali. Oh salam balik. Salam balik katanya. Mantap kakak cantik Duma jadi modal kalosi. Iya. Model kalosi. Batu modal bolu tuh guys. Modal bolu guys. Oh, mami tuh. Oh, mama apa mami? Kandung. Masa? Pasal udah cantik dua apa? Oh ada itu di Malaysia tuh? Dek ini. Dari Dexander Patabang. Solano Sel Marante Tasak. Oh? Oh. Itu Sel Marante Tasak. Anggota itu. Oh, lem sama to. Di situ mamam lem saya. Lam to garonto-garontoan eh. Martin sampai mengale. Salam sama ni Amok. Siapa ni Amok? Ni Amok mana ni Amok ini? Oh ini sana. Oh ini. Dari anu Martin sampai mengale. Siapa itu? Rapang Mandisa na umba mamakos tektir mamami Rapang Mandisa. Oh ini mamami cuy. Lanto dunduk jadi tanah kinawan. Di balik ia toda tama tongkonan toda rona. Si bawa iya toda petambak na tola kang bintin si saladan iya toda pedampin na to tiang na bubu warami iya toda tama batang adi kalena na prasitulu pangandawangan to panas sudah kamu guys, panas sekali ji. Dako pendikon malam sana aliang ki es krim. Malam sa es krim dako malam sa aliang kando. Apa na me kailingi mo iya toda. Penterima petambaan atolakang me kanoka mo iya toda. Laun nala pedampin na to tiang. Iya mo iya toda. Na kailo itulah kakumbaya. Arep ko kalampunang kul ala tumpang di yung aram pingatampu. Katumi iya toda. Angin na tambuk. Ronta ami iya toda darinding na pariwakte. Nangi iya toda teme anakan nada diyang. Langan iya toda sunaro teme kung sunakianakan. Pakatan na tumangi iya toda toma arrabu talang sidan iya toda toma akapo ng mau obelan na tibambang iya toda inde injo otomen na dianta tibambang arroko matampu usok pa arroko kalampu inde may anak na dadian sulat tubong masulat yan akan pakapan na
Temito maarabu talang ang gato maakapunan nao umikutana sang kaomi ilang tangan na tondok umikutin tiang kala ilang telipo mang kaditarik. Akan jadi penggereja dulu host. Unalami kada bisa ramisa bukan na kumua lata paturu-turu tamang maapaya to na injo. Lata parore to na tindo paya to na to mendadianta. Lata paturu-turu tamang maapaya to na. Lata parore to matindo paya to na. De buang talo sang dua batang. Mempayam miya to na pasake na puang dia lu wiringin na langit. Na palemba atau kumumbo ko bulawan na dia lulilian orang langga mi iya toda membuah pala ende mi iya toda menta lebih daruda pennalau mi kada balok bisa rami sabunan na temai anak kena dian na dia lu beringin lagi ipakapan atau bangusuna kianakan dia lulilian orang kumumbo meratu lata patu umbo morakulla lata tingayo galna la sule ki itama te tondo ko lati baliki ki itama te pangaleon la sule ki itama tongkonan na nene lati baliki itama banonna todolo ta po todolo galna inang ameka no ka moya todala sikasiri datu matan allo me kailing moya todala sikatang kampulembanga matan nakulla inde injo otomen dadianta digente tomam apa dayo danuan ini megutana sang kaomi lante tangana tondo ko lako todian nabara megutin tiang kala omi lako lamba apa mana na daw tuli pumang kaditarik digente to si taranak kada nini to si sanadan bisara todo anu menonton Umbamora sangka lagi ko sangka. Umbamora iya toda. Anggota mi Selma Rantitasik. Rantitasak. Ada sini nonton nih. Tidak tahu ini. Di mana kopi katanya Selma? Di mana posisi? Ini bapakmu dari tadi minum gue. Anu kapang mbak dari tepung kapang. Terbal si jaringan. Lapar sudah belum lagi makan siang iya sudah. Alexander Patabang Koni Ponglim Saku Lima Ijo ada polis to. Nakwa Alexander Patabang Koni Ponglim Saku Lima Ijo Velasco. lawan apa siapa? Iyo. Lajo ka dia anu Velasco. Iyo. Putra Tunggal Patabang kurang medor ka jaringan bos. Iyo. Jaringan agak alek-alek sedikit. Di mana mau kami Selma? Bawakan kiroti Selma. Selma aku bawakan kiroti. Dengan nasi turu pesak na puang ari matua si balaya dia tu dah kaboro na to tumang parara atau tidak puang mata sama puang. Ratusan yang nonton sini. Dia tu dah lamai tangga na pasa ati balik mi tu dah lulamai. Solpiana Patabang Umbapong Lemsa Mesak inde. Solpiana Patabang. Ini orangnya. Lagi duduk dia. Kurang cok murah. Kemarin itu Solpiana Patabang nih. Papua. Asal usulnya Sulimia toda tama tundukana di balik ini tama toda libu mangka ditarik. Hah? Solpiana Patabang. Solpiana Patabang. Solpiana. Ada malah sulal pemirsa. Jadi ya mesti bisa boleh bisa pemirsa. Panggawa aku India nanti sola ada pemirsa. Pubatin bami itu panggawa bisa. Ende pelajar tawa mikir. Tadi amu tuh. Toke. Tadi amu. Kempis utambuk na. Kumua lalang komi matang mana sang kalen de komi langan rapa sang sunggung.
Ano po terkenal ko mi ko ah. Gua rapang malisa kuan ni pong sa kuan na ni Sobi to Solpiana. Oh iya. Ang ni Sobi. Selamat siang. Rinsa Paliling Sor juga kami yang di atas ini host. Di mana kami? Nah, tidak kulit kami. Randu kami iya to dati may anak na dadiyan pakapan natin may bungsu na kianakan. Merak. Weh, do ko kapang to gereja te kita lo mati. Do to gereja. Kumua lataran ko iya to da inde sangka na nenek. Lata oso ko bulala mo iya to da inde patiran sangka na todolo tapo todolo. Maliling guys. Dilambi ini para atotemo nagati tandang luna tama magi paraan rantai kalua timba ami kita mati tandung sia-sia dalam na ko na masisumo iya to da kada nenek bisa rato dolo di foto dolo kumua kedeni temai no temulo tekenden tau mata kaatuangin na tanduk ronta mo na rinding na paribating analaw nola iya to na sangka na rampo matampu lontete malawangan iya to na alu na kalambunan kula iso na ini sangan na panas sekali dana may punmo iya to na di patiku balaterong alwangin manasa mo iya to na di palilingi bontong kada nenek bisara to dolo di foto dolo tattu pura di pelendo di sana nih gaya malurna bila sosok lola mangkama anaming kala tutu lepo manton dokter masake tabe mi peragi gaya malurna bila sosok lola mangkama anaming kala tutu lepo manton dokter masake. Iya mutetu di patiran sangkaan lo totemo dia muteran te kalua apa kapan na dia mau tetandung alin na es krim dako to alin na es krim dako mengkate no ngomoran dan di puruk pula kakumbay akarambau mo inde toleng kodaraan semua inang alam kita tolong tete malawangan sangkaan nenek landik kita lampu-lampanan alukna rampe matampu situr ukatorayan siolanan alukupeng kalosor sombama rupana inde pasak puang lempan iya toda lumpa-lumpa kaporok na to tumampata lako anak kanadadian temay bong sunakianakan lempan iya toda maa rupa tebo maa bulu di pemanasimi iya toda ilang karambao mak songgo bisa tebo maa bulu karambao maamba kasosok iko ayun tangkutan daerah bunyimu tangkusara timbana todolo mupo todolo apa indah iya toda karena pulang matua bisarana topau mana tebang maabul waluk karambau maasonggo bisara iko mo kanam kana puang tono kombong toko mombong pulawanta anda di gente itu sang sereka belanna ilang ape malia toda ilang lepong ambulan tanpa karopu iya toda ilang gontingina panan materi Allah kedendan iya toda alu kuna rampe matampu keturan nang iya toda sangka anak kalambunan kulla anna lo temuru raia toda tula diala anna to kenden tau mata raia toda tula di pasilopak alu kuna rampe matampu mama seni puang matua sa apalamu dami to kumombong bulawanta anna untam pami iya toda iya dan sanda makamban pakapan na
na tampa mi iya toda tutero. Iko kalian deh. Di potan di rapasan ilang teran te kalua. Dia ngote tandung kalau nara. Iko duka ngote dongo naola. Liman nato rotolino. Sisola rekaan atau kendeng tahu mah. Kumuadin lupa kapu paparaya India nak ada dia solat tobo musuna kianakan pakapanna temai mimi ikan daurena angkat temai sile itu la sipadia mulisim na pala la tontong iya to daun tanpa yang sanda makampan situ pesak kena puang la raadan iya to da lumpa-lumpana puang talung sang buawan bilang aku to sarani ki iko bongay iko buka mo tenong ina nga libong memang kweko daw sa lebo Rihan na hindi bunga tentong iya to nala di posululan si turu alu kuna puang lainnya iya to la di posululan tumuntun taman ribaroko siulanan sangkana nenek tapo nenek amu tontongo sili kamu kendeken allo larakan kami kamu sidupa langanna pula madari Sing. Dan dulu kira sebenarnya di 0,3. Iko todi. Beri ko nirusun ituak na tayo pati tuak ke. Tabuton na nenekmu. Apa kau yang tentang du kamu ya dan mabatu silam binen ne dia karagan siratuan. Ke dan ni ya toda keme aluguna rampe matampu ke tunan lagi teme sangka anak alam punang pula. Andai ko du kamu ikotora. Di posulo-sulohan di pobia kalambanan si guru aluguna buang akan lusang buawan. Buah dengan upah apa paraya teme anak kena diam pakapan teme ibung sudah kianakan. Angkat teme mimi ikan daurena. La tentang kami kamu sama dunduam pindam lanen kami kamu. Sangat timburan gori-gori. Ami tentang kamu lama aduam pindam lanen kami kamu. La sangat timburan gori-gori. Ilan mintu katuami pakapan nala tentang komisana dunduam pindan ilan tongkonan todoi lanen ne komisana matampu unte malawang lupa kuiko sangkaana kaden lekang kula iko mate dongo di pamatunduk ilan tangka mapasak di pabanu kalungan ilan panglisuanna kau kambat Kumua anu tentang iko diangkaran anu nenek iko di padiong pala ke bendar ni inde dandan sangka ke tunan nang inde dandan palayan ilang tangan na tundok kumua denong pa na pompa paraya te may anak kada dian pakapan na te mong sunan kianakan maanuman na ako mimi ikan daurena kung natantong niya ito na laman ko ito situ pasakyan ang puwang lanin niya ito na bago karungan lang ka maalulungan situ pantanan ang puwang talo sa buwan lama ko ito ko ito pati siya sora lama ko ito ko kamu ito maharap ito lang naman karungan ko kamu ito maagapunan kamu tinduk ki isola nasang labano ukarurwang kiang ngamairi antalangan maklum lemo upura-pura mesonda tekembasi iko sambau tangku sarah tanda butumu tangku pedal lingira iko tiumbaamu tangku sarah tiumbaan nene itu dolomu tangku tandaira butun na todolo mupo todolo
Apa ko belan na inderia kada nene bisara todolo di potodolo tontong wanjalo ni mama nene iki juladen ni Malas matindo dulu mau guys. mondongan na dia ngote laru kuna panda di bolo dia ngote rante kalua pakapan na dia ngote tandung kalonara kumua ke langan ni atoda dandanan sangka aken leki atoda temai dandan palelean situru alu kuna rampe matampu amu dilandolalan nira duka tama pangala ataman amu dilangkapa ataunan nira duka tama tokur ramanapa dilandolalan niko amu umnola palisuanna tau kamban dilangkapa ataunan niko mu amu potete malawangan panglisuanna tau buda kumua iko masambao la tontongo la umpasundun ni temai katanga palambiranna iko masambao lompakan nai temai katanga maupuranna koi tanga laki pa abong iko sanda biringina tanga laki pengkolakan niko sanda mabekona belan iko masambao tedongo tosang serikanna lotong ulu tokin din tau mata Buda temai katanga palambiran makamban temai katanga maupuran dia mau terante kalua apa kapan dia mau tetandungu kan kalonara lata sorlia toda rokko di supana puang amatua lata bayaran kanjang talma rokko esuman makarangina puang atallu sang buabanna anna puang amatua muraton tolembura cindo masake to kumom pulang talon pipik kikitan nama rending anna tonton ia toda umpopen buah baloi inde temai katanga palambiran ende kerana popenta di kasalamaran temai katanga mau puranan belan na ina pasundu ia toda puang matua langan ia toda napaganna atau kumombo kepulauan kami karonto ilan Yesus Kristus ia mau datu pasal la tume pa telo paran dan di puduk pula kakumbay akar mau paling kodar na adilaku ilang tema Allah to temo ilang tikul atau marasan naku apa kananku sola sumbumu pudukku kumua totongton ni anggamu tomahintin ni ilang tetandung sia-sia pakapanna iyong terante malu Buddha toman iya toda tangkulam biina makambang toman iya toda tangku karatun Buddha iya mani tongkonan na nenek muponen etang na lambi randan di purukutang na dete iya toda toleng kudar adun laku Buddha iya toda mani tang palambi na makamban iya mani tangku karatuhinna Tong kululuang ko, awangin atong kutende ko, at pula di perendu Makam manitang kulabina, manimpa manitang kukaratuin na. Usoyanan kada nenek, umbayanan bisara todolo di potodolo, si turu inde, tedong maabul waluk, pakapan na inde karambao, maambaka sosok. Tiaw pulang atau palulungan ni tamas sambayang amora sola nasa ngatanin ni esi pangandoan ang lamay kumua dinau pa asituro pasakena pulang boleh paraya si bayan kabro na to tumampar hata anaman na iya to laku po balakon labinti iya to laku po bulang bupenawa lalu siya tinggi sukaran lalu kana puang manatua lalu nambo tidak masak kare pakaparanuan lalu may luntar ang makarangin na datun na suruga ang masak ke solana sa iko ang gamay ang kumaradin teman-teman kalau ada yang bertanya bantu dijawab kalau ditahu lupa nama kerabang deste malas solo nanti lagi bos saya menjawab kalau selesai le bosku di sana yo yo si turu pala anak
Iya. Sisahan kun parayasan. Oke baik, mantap. Sudah kayak ini bosku. Oke baik, mantap lah. Maaf silakan lagi deh bosku. Habis makan le. Kita mapa sila katiro. Iya guys. Oi tuak ke. Selma Sutiba kah? Selma belum sampai. Sedang mengangkat ya. Oh. Oh, mangangka boleh. Angka tidong na aparenta. Ayo, coba bisto. Kosong dia tuh. Turun ke payu. Sudah kah? Mangka mau? Masih dia bi. Masih di tulas tubuhnya. Dapat apa itu guys? Daging guys. Daging nasi. Mantap. Lapar. Iya guys. Wih ini Aji. Waduh. Nyata buku pun. Oh, nyata udah bisa. Disetawain Pak Pen. Pokon disetawain pokon. Oh iya. Oh mantap bosku. Halo. Kita bagi-bagi saja, satu-satu tidak masalah. Oke baik. Yang penting tenang dan damai. Oke. Mantap. Oh. Anu. Di anu mi lemsa, mau mi sampai. Anu lemsa. Iyo lemsa le. Tuh lemsa. Adanya ke lemsa ini? Iya. Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Desi. Resi. Esi. Oh. Waduh. Oh, ayo ibu kita menonton ibu. Oh iya. K12. Coba di seri gue. Sekali K12. Mana Pak Lemsa? Mana? Aduh. Hilang itu bos tuh. Udah tahu gimana mi? Ada kemana 1000? Apa namanya? Mau nonton kah? Mau nonton? Mau nonton? Sudah hitam guys tanganku. Di rumah itu. Tuh garut tuh kayu. Mana? Kurang. Bicara di belakang saja kakak. Arahkan dengan bagus bosku. Iya. Arahkan dengan bagus supaya tertib. Iya. Ya. Hati-hati putus rem. Anjay. Jebol rem. Iya. Katrol K dari atas. Oke, kita jeda dulu baru sambung langsung pemirsa.